Well, ke kwa actually page my X my faction pa what unan David channel the second posting the moment you have dama now. We ain't any kwa keyboard la we woody actually a little road unan David channel the second. Now, Guinea te attached iwarga chiel mo. Mawarga magichwa niwe abichiel midwe machiel 2025. So the penny we need lokute kadu wawo. Warga ante kadu wawo penga. Kidong kita penny ni kwa na keyboard la wirwuri machul la dir for nande video chana penga. Beda kwenu kwa na nema obiru warga ni. Warga ni tieni ke kwa actually take care jale Agago district board la wirwuri actually la did the video name a child the second reason mo kunino me dog pala wirwuri actually take ajale pijoko lara merwot malube ki bienu ineno dwe piero wachi enu dwe pario imali wario ki piero wenwen la dit la wirwuri actually lo akmete ke ajale uber ki yom twin kom in piberu la wirwuri actually me achiel meli mo teke ajale nyurni all this while pegi la wirwuri polling teke ajale poj mo kana chier bori me beru ki wang matuolo ki wich mo kwire peme kati kingol mamegi iniro meno donc pi meno bere luak jo jale gipeo berium yigipeo berium komrudi mayini woro kwet gi ni pegino bino kati kitam palwa ento gino bino kachobo miri mamegi aye mamegie maluba kimogama nino cha imio bolwa jojale wano bino machal luwang jojale pigamu nino dok mamegi chen iteke jale pichobulo lara ruod matie iteke man ankigen chairman Kia Jale Karwot signing in the BCL Nidwi 2025. Ulana John Bosco Michael won com Kara Ajale Karwot. We away now Chimukar Jar beer on when a chair a bit jar stroke jar beer bor Rio chill bor when Rio when now talking points to Rio around in your there mina chill tieni jojali go birion kom digo wai kom rori ma chan wor kaji well video mo tie bukata chichok after enini ma Darbino la dir chiel magluni klang Bosco tiber ka call kon ruri kun luni ngor chiel magluni our Tintra no not Tintra this word more mommy yellow gomkori and gi la ngil bat well mabene da chai lo khinu ni ye ki chai lo nyele ni ye kidon no moti mekunu video na bibino after loka in this same video the scene we got it gimuti maye achara report karni karma ki ita bila ukoyar karwo joja lo bi on kere mo en hotel woro pogo make ma o miello
miel achuti kere mo ke miel gone kere. And then also the other people were thinking ni kere mo eno pe miel dar madwong. So loke mer clarity ne food pe bar lok tia kati tia time do ni kidong kita ni anga warga ne kere piani ichowani na pichel chik tina yeki posting aneno ni nen chal warga ni en chalo tika nyutuni lu dirmi ke jalo bi dok bor bi cher bor chana wake mok ni yam kenne bi chopu lara ñu tele medite ke jale no video me do ko previously side of the story chel wan pe wati chwak mo normal gam chwak pe anga mo ken matie ki lokke can come to us or can go to any media not your media mo ken. Yes, we're not going to take side on that. So Jimmy Mathieu enteke ajale en tele mi ruot mi laro ke ma la dit on comme la John Bosco may go te seeking keyboard won chara we ko ngol la nga ma ko ruor ajale ko ci kon be de nen we pe video po bo ni ma be endo chemu mo la gam ka ki video egini ko enen members Mikara Mokanati Yokabino. What Beno Chan Benchon Timakome. Mana Yemege Dul Pajo we away. Madoki Lukaki Mapat Mochwal one Komgi Kaliach Laura Daya Nam Madoki Jomoken Makenyalo Gidong Go Bino Pajol Lewirodi La Diet Madit what David Onana Chana Achel Kiwon Kom We Away Part 1 Tiegi Kome Vice Chairman Michael Olanya Timakome Speaker Kelo James Timakome Jo Dichi Rwama Pat Megetika Jolo Wapoyo Lewirodi Tika Donyo Wajolo Won Kompa Bulu Santo Dibaba Timakome Mana Ekitageno Donyo Kwere Teke Pajojale Kitika Wer Bara Kalukara Migang Ke Karwatu Yawe Wapoyo Lewirodi mi agago tiegi kome machalo ruot Pawostino Warwell en Timakome Mador Korapil agago Timakome ruot Jocho Pogo Timakome Tika Donyo Wapoyo Wajolo Hey yo Mana ekit ma Lukara jale karot we awe ke mchel kikita ke waje kwere geno baket kweting kwere ta yat maka mege machalte abila kon gitika ya ke lubu lok pala wirode mo waje ne ke dokchen wa kabir mo kenne ka kama choki kan tigen tika wot ke dok Lukara tia wot dok so wapoyo Lukara wapoyo Man kita geno kweting kere ka beru kwede me dokchen ka kama mete. Wapoyo